จู่ๆให้ตายกันทิลหมู่มั่วกันทิลเชียดด่านเลยหุ่นกันหันเทียงเรียลิตี้ที่ข้าเราดังลำมากับเราสตรักเวนัสตอนี่เสียมด่านนี่สวยเทียมวักในก็ใช่แล้วว่ามารู้กันสวยเทียมด่านตัวอินเชียเทียมด่านตัวจนมีสมทุ่มปังไอ้นัวสูมประคัดกันนินรวมจุดเทียงจู่อันนี้กำลังจูเดนิเอลจุยตัวอันนี้ตุนหัวหน้าเฮียนใจมินโลที่ตัวเตปอยนะมินโลจอนะมินโจโฟชินเฮตไลอย่างเงี้ยกันตีเล่เฮตไลฮอลสโอเบตเอดอมจุงจ้างฮิรอนสวยกันตุ้มมันนี่ตุนหัวเฮียนฮอลสโอเบตเอดอม founder director กันนี่อย่างเงี้ยฮอลสโอเบตเอดอมจูตีฮีหันสวยเตยละมาใส่บระจอนะมิงฮิจูHolos ที่ช่วยไล่ holistic ที่จังหลักอันนี้ไม่จน Obed Edom ที่ช่วยไล่กันช่วงไบเบิลจังหลักชัวกันช่วงกว่าอินะมิงกันในเวชินาคานี่หุ่นรีตะกตาตัวตุนาปอและชมนุ่งเจละจู่ฟังจน Holos Obed Edom ปอเฮียจุดอย่างอย่างเจ้าจนกันช่วงกว่าHolos Obed Edom Family ตาอันนี้เกี่ยเฮีย founder director กันนี่เองไล่หุ่นไหนกันตีเบอร์ตีหันสวยโดนเตยละมิงจังปุ่น Holos Obed Edom residential treatment and after care for substance use disorder ที่อันนี้จู่มีโซเทน่ากันเชียดเทียมดันตัวจวนrehab ที่จงกันเชียดเทียมเชี่ยแล้วว่ามาโรจู่center home กันเตียงเฮียอันนี้ไม่นี่เหตุไรมุนี้รุยเล่าไงเตจู่avangเตหมอ drugs avangเตบ่อยรุยเล่าไงเตเอ็นกอลน้ำมุนอันนี้มาโรจู่งโฮมเลสเซ็นเตอร์ที่กันตีเนียนส่วนดังลำอันนี้กัลพุ่งจู่กัลพุ่งดังลำด่านเตปอจู่เฮ็ดไรมุนตุนหุนเฮียนรอนสวยกระตุ้มHolos Obed Edomรอนินจันดานจังเฮียนเชียงไม่งเฮ็ดไรกันกัลพุ่งจู่ก็วิดีโอเอ็นทินส่วนเชียงหุ่นดังเตปอกสวยโฟตัวจู่เกี่ยปรุยโลวังบวยชินกันนี่เฮโรอีนเตโปรซิฟอนเตงจิวชินกันนี่กลุ่มโนปังเตอินรุยโลกับบวยรุยโลบวยเห็นหุ่นได้ตะกะเราตั้งเวตัวอันนี้จู่เตียงจู่อันนี้ขัดเตียงหุ่นไล่เตปอกันโฮมช่างเตปอเห็นกะเราเวตัวชินนั่นนี่ก็ยังไงปอฮีโฮมตีระเพจวนซุงเตียนก็โฮมามินดาไม่รู้ก็ตีใครมา request นะวางโซเขียนมินดาอันนี้เตียงชวนอันนี้อันหัวเตโฮมตั้งเตกันออกมาเราจะชุ่งเตียนมินตีลุยไงเลี้ยมแล้วว่าโฮมมินดาลุยเตียงเวทีกันไงตัวเห็นกันไอโอมก็ใช้วักแล้วว่ามาเราจะเกี่ยมาดูทุ่งเหี้ยอินเซียมชัดตัวละกันลุน้ำหุ่นเตฮีอันนี้จุดตาชวนกันหันลูตากะลุนะมาสักเบลาเพจวนสักขัดเวลบักข้าก็อมเรานี่เตียงจนเรียวเตะก็ชวกเลยไม่กันสวยตุ้มตะก็จุดเตียนหุ่นช่างเตะกันเราอมเวตัวกี่ปนก็ดูไงนี่ก็ดูนะตักก็เชียงรุยเล่าขัดหลานเบาสันก็ดูอันนี้จวนมาเราจุหุ่นดังเตะกันเอ็นเวทีนเบงกลอร์เตปอก็เห็นทักผ่านเฮียเลยนี่จุดเตียนจนพายมุนช่างก็ตายเตปอกันเอ็นตัวก็เตียงกันเดลียเตปอก็ล้มตัวเบงกลอร์ฮีกอมนะนุ่นเบรค่ะอันนี้ตาจุดจังก็ experience จู่มิโซรัมกัลพุ่งเตปออันกัลพุ่งก็สวยเสเลยนี่เราเตียงเรียบเชื่อมเดียวมขัดเตียงกัลคุ้มเดียวตบง่ายจีจวนเราเวโตกันนี่จุดตาจวนกันหันลูตาเกี่ยมา experience จังไงปนชัดดูไงกันนี่กี่มานี่ดูในกันหันลูตามาเราจู่ช่วงกันหันลูดสิเงี้ยมีฉันจู่ช่วงที่นั้นด่าลุยตานชัวเราอันตานชัวเราว่าอันเวนเรื่องจีแต่ขัดเตียงจีแต่การอมขัดตันุกไม่นี่สุดท้ายชวนขัดตาคันเงี้ยกี่มานี่พวกเขาทรีทเมนต์ค่ะไอ้หนังเวกทูสีจู่เฮ็ดไรเอ็นกอลตูเตทีมเราปอนี่เราว่าก็มิโซระกันกัลพุ่งดันเวริงปอนี่งมาเราเฮ็ดไรดูน่าตักเนี่ยทิ้งลุงเนี่ยนะลูดเตตานขจวนเงี้ยกี่มานี่ค่ะกันมินโปรแกรมอันนี้มุกกี่มานี่ค่ะอินโปรแกรมสีเราคันก็สวยตุ่มจู่เฮ็ดลำมิโซรัมกัลพุ่งให้ก็สวยเซลเนี่ยเรามาโมจินจู่กันโมขัดเตียงค่ะจู่มาเราจู่ขัดเตียงค่ะอินชูดค่ะอังไงสีอันนี้ส่วนมินกัลคุมาอันสตรีกัดเตียงกันทอคุณเตมินเสียมากันดูดานังเป็นกันอมเราว่าเงี้ยอันดูดานังเห็นมินอมตีระนี่จู่เตียงจินจู่มาโมจู่กันตั้มนี่โมดิสซิปลินลุยไงแต่พอกันตั้มโอเมจู่เตียงส่วนเงี้ยมาจู่กันหันลูดแต่เจงโมกัน addiction พอชมตัวมานักเล่นรุยเล่าแต่เรากันไฟเฉาค่ะชมเละสวยแล้วนี่จู่กี่มาเห็น
cái experience hian mane du na ngoi kan neya a chunga kan oma amar chu rinang te lo ni lawa khatiang in siam thada du na ai ma khan ril run wal na ten kan lo khata tiang khan treatment te po alo thatok lawa chu tiang chuan ril run wal na ten ka khata chhuate kain recover fel ma tak te pon ke ma po ka chuak le mai thin ani chu tiang chu India ram pumang hian an yang kan dap ve ni kan ule pa te po hian ke ma pon ka dapa kan ule pa te po min dap puin sa ni mo kan ule pa te min mangai ma enganga hun tole po ni se khatianga ka du na khatiang tha kha chu se chuan ka chungten min support du reng ka ring ani mo chu lai ka tu na ka recovery theina te po hi ani tiang chuan Bangalore ba kanon kala chu lai tang chuan chu tai po chu ka soyang tho kha ni lai phai rama te chuan in en kol na dan khan han thiam lo lu lai le ko pa chu hetlai kan thil mu mo kan thil hriat dan le hun kan han thlenga reality te kha lo dang lam ma ka lo struggle ve na sa tol ni a hreom dan hi soi thiam vak nei ka hrelawa amar chu kan soi thiam dan tu in hriat thiam dan tu chon mi som thum pangai washroom pakhat kan in rom chu tiang chu ani a hreom dan tu chu in hre thiam mayang amar chu khata khan ka tum boka keima du thana lut te kan ka tum boka hreom khator kain huwa mani rui lo lakata kha chua kha ka du tak zet ni chu story shan ani anakin ate poka ran la soyanga chu ta chona toy join han soi te la tiang khan chu rongbol na mun lai challenge international kan di lai challenge sa chuan ke ngei poka thok chhota amaro chu ka tianga ke poka nin rehabilitate chau khan amain zon na te ka tiang khan ti te kalo tum ve to amar chu ka relapse le ani amar chu ka relapse le na tang khan tun thenga lesson ka zir hi tam tak oma tun thenga chak tu ramin siam tu te po hi an lo ni zo ka chutia kanun siam thatura ri hepa kom le khan chu chuan ka taksai pangking jang hian kom nge chu po chu story ran ani chuan toy zong han soila to hun pum patien hena rongbol turin kain lana chuan kanun nge ma chu khatlai ri hepa te po khan ka thok chun zoma an soi le ta se lila chuan patien hena kain lana chu ta chuan mizo tena kan mo hi ka hrechiang te MMA ni keima anga ka soyang khan exclusive MMA ni keima anga that vedu MMC amaro chu mani du thala lu theina eta po mani zalen na neya khatianga ma son theina tu ril rupui tling sa neya center han lu na tu rakha India ram puma hian chutiang chu omlo han ti la kan soi sual omlo chu tiang chu ni mi zo rama phei chuan omlo chu tiang chu keima chuan keima anga struggle nun in siam thadu si amaro chu rehab te khatiang mi zoina kan traditional rehab center te om hre si khatiang kha an tam don ani ti hi ka thin lunga hian a chiang ya chu tiang mun siam tur chuan karil ru le ka hun pum rongbol turin kein peta chuan toy zong han soi le mila hetiang rongbol na tran tur chuan pian thar to wanga han ti ngot the po ni lawa ke chu zirna te ka ngai sa chunga chuan zirna lama po keima hi in enge zir san te ka mamo ti kein ria chu ta chuan heta theological college te ka kalpota chuan master of divinity ka zawa chuan master of divinity ka zon ho secular line ka kal le ni chu counseling psychology and atirin postgraduate in counseling psychology ka zo pota chuan an wa MSc counseling psychology ka zo le so an tun hona hian headline ministry portan pa tho hian sang ni som ni pani khan PhD in psychology ka zir boka tuna hian ka third year na me kan hetlai mun om pa hian ka ti kha kan soidu chu hetlai rehab center ka pian 30 ratanga ka plan ani chu tun hun hi kan thengta ni he tun thale December ni khathian kan second anniversary kumni na lo ni don tareng mei boka chutiang te chu ani tin hetlai aron chhuwa dan mo kabul ran dan te po testimony le story tam tak oma chung de chu han soi tel talo mela chu ending in kal phung ti te hi zo na te om thina chu ta chuan ama sabara chuan karil ro lang lian chu thina chu
addiction in en kol na hi a hreom kher ngai lo ti hi ka ngai dan le ka thu pui ani chu keima puina ka lo rol o na ani ngatinge hreom ngoi thin kher le mo du na tak nei te chu hetianga zalen na mo khatianga thasi mun thasi ang khan ngatinge anti mai lo le ti te ka ril rom thina ama chu soyang khan mi tam tak kan khung khom to chuan miril rui nang lo tak tumna ang inang lo tak kha anom thina khata khan minan shu rol vek mea khata khan i kantat khan ma som ni na vak po kha thin lo ni chuang chu karwal o na ni thina mi sowa te po hen ke ma ang si du na tak nei ama ro chu khatiang facilities tha ni si lo kha mamo si khan tamang ti ka ngai da ni chu kan kalphung bera chuan masabera chuan rehab center hi a hreom kher ngai lo ti hi ka thupui bur ani chu ke tai po kan kal dan ani thil boring takki ka ngai theilo ka ti theilo chu wan chuan etlai kan tlain te han ti me kan unaute tan le zel ka chuan a hreom le don ani chu wang chu ani tin hetlai muna hian tu ma in ti lui nei gein da ngai lo la soyang khan ke ma ang mana ke ma ang lo ni to kha an tam hi ka ring ani chunga chuan ma ni du thu nge hetlai munron kal angaya chungte thadem ngain chungte ponin du pui veu ani theyama chu chungte du pui nga hetlai muni ron thlen thei ani lo ti kha kan soi do in fa ten an ma ni nun an ning to sim du na thinlung tak khan nei ngai ni ani lo chuan inin seng thonang mo chu kan soi bol ani tin hetlai non kal ma hian ten counseling te kan peveka hetlai chungchang te amun le ma thlengin a video te kan thona teng khan a chan chu blind takin mon chuk lo se hetlai muni enge ni tin te kha an phakang to khan lo hrechiang se kan du a chon counseling nu le pa mon chungte ayo tu kan ko ma chon client te po tian online in kan counseling kan pe pota admission counseling chu ta tang chuan hetlai ron chok tur hian anin rom han thina ni ti kha kan soi ani chuan hei hetlai huna chuan kan kalphunga hi adang lam mea chung kuangin kan oma mo tuna hian mi paruk bak kanom theilo ani mi paruk bak mo mi hi chuan an ti thina ngatinge heteng cheu in oma ten ti thina mara chu mi zo teril ru hi chuan mi tam tak om tura hen an ngai top thina amaro chu ten ka soi thina mi hi tamta se hetlai kan akwan ti hen sang teila quality hi chiang ka ti ni chu tiang chu ni le mi tam tak bula point ka soi thina sum te chu ni la chon khum chong ina khat vek tong ka ti thina chu tiang khum chong han da te po amun chep ema environment tha kha apoi mo ni chu tiang chon mi paruk siom the room pa khata toilet te vek ani mi pani sel an oma nakinan huai description apo hian hetlai mun vel kan fan kol na chungchang mun vel te po kha kalo danga en kol the anga chuang te chu ani tin adang lam le na boka chu residential program ani angin sung kuangin kan omani hetlai muna I chuan timetable te hantar te ka du lawa chumi chuan kan om tur ani mo khatiang timetable hantlar emo duty hanin pe ka hantar te poi ka du lo ni asan chu khatiang in mani in tak taka khosak theina environment kha ke nia chong kan vision ani chu wan chuan an mani mo phurna po kan da sang le ni he group therapy te po hi kan program poi mo berani group therapy chu han soi zawak hara amar chu tiang therapeutic process hetlai A to Z kan zir hau na ni mai mo addiction ni hetlai munayan non chuk to te chu entin mo detox te po kan pe mo ni sari atanga maximum ni som panga kan pe chu tiang chuan detox kan pe zo nu chun problem an nei to lo ani tin detoxification te po kan kal phung dana hi a scientific theng ber le a effective theng ber to ring kan ti mun dang anga du chen in detox thei ang namun khani lo mo chu wan chuan ni som panga chung chu arei lo lutuk ti tang kha chon hetlai mun hi om lo ani hamar chu tapering kan ti kai ni chon detox po kan ti lo tapering kan ti tiang khan an mani mamo tok turang te kha tiang khan zoi in kan tha ti ra tin addiction hi shet vele me a tha chu hete kanan lu chi hen withdrawal taksa za ti te chu om te me mai amaro chu ta chuan chu physical withdrawal ani amaro chu na me chu mental withdrawal hi ani for psychological withdrawal mo chu real ruwa chak na hi ani mo lung te phut tu to khami chak na lai kha ni chu tiang te an no kha na te po niang kha tiang tapering kha kan kal pui ani tiang chuan khamin zo nu kha chuan engma problem an nei to lo amaro chu addiction hian root poi mo takane chu
chung qua nè na in zom tle ta tin personality ate character nung cha ate mo lifestyle ate ka tiang zong zung khani atin hetlai huna ron kal tur reng reng te kan hril lok chen em chu an fa te heta henan keima ni en kol tura hian ron dal top se kan du lo ani chu chu an chung te hetlai program a hian an tel vet le tani ti hi chu chu kan kalphung ani chu chu ama tang to kan keima experience tang po chu chu kan lekna kan mamo nin ka ria hetlai chung te ne na in zom na tha mo kai ni chu ka tiang khan thei pato pin chung te ne kan tang hawa atu la tha tiang khan triangle angin kan kal ni chu heta tlain to ma kai ni heta ka dom heta chung te kha ka tiang connection ka kan sema tu langin counseling kan pe kartin kan communicate thin boka ka tiang khan hetlai an share tur chinang chi te chu chu chung te ne na kan tho ho na ani tin chung te po tiang khan chung trai na lama te po lo tang turin kan tia chung hei chung trai kar khata chung hei chung trai te po an lo nei thin ani ka tiang khan chung te ho po an lo tang rol ani ka tiang ang environment hun khan ni ka soi tong khan chung kwa ngin kan nom ka ti kha hetlai muna chuan chu wan chuan tin ka tiang kan om dan kan ei da nei nang vek ni kan nu pa po in ni kan unaw te yang kan ani tin hetlai muna chuan card loaning ke ni chuan sa kan me tunga hei ten de boy kan in chuan ve na nia mun dang kan rehap kal to om to na chuan thil rop ngoi ei tu rop ngoi teng kan oma amar chu kha tiang kha om ve lem lo hetlai muna chuan card loaning sa kan me bong sa arsa bong sa tiang kan changin vok sa te han me amor sa sangha ten me chang te kan ne tiang kan card loaning sa kan me chuna ero chuan chuna ero chuan nge veg kan me tunga emo ar tui kha teng chi kan chuan breakfast si kan so yang khan hetai mun chu mi puitling to sa mo ril ru puitling nei ma sin siam thadu nei te kan tiang khan chu khang ani avangin chu wan chuan breakfast po kan provide top chu ania amar chu an mani nanin siam tur nei breakfast ero i chu tlai chuan breakfast system in kan kala chuan yan thonga breakfast noodles emo chapati mo paratha mo khatiang kha kan provide very fish chuan khatiang khan mani nanin siam mai ni chu timing te po kan siama kami chung khan an ei tur ani tiang kha ania khatiang khan chuan group therapy te po kan nia thakha chung hi chu an mani chang chuan kan kai thon mani te kan pusha ani lo chuan nuwa chuan thakha nuwa chuan kan push to lem lawa an mani pon alarm te set tur ten kan tia khatiang kha ani atin jing lama po hian thakhatlin to chuan pon etlai anon thlen to rim chuan chak chho to chuan eta BMCF ko thana te an kan loi puya chu etlai society in adjust le chho na thaber hi chu ko than hi ania chunga chuan kan ban poimo mania tin hetlai Bangalore Mizo Christian Fellowship te po kausan support na kan dong na sa tin hetlai BMA Bangalore Mizo Association te thlengin ani tin pathian coin na zara BMA le BMCF hian committee hian kom ve kausan committee le BMA chu tiang te chu ni committee puite member puite pon min support mani ti kha kan soidu chu income na te kan nei chwa pui kha an chongal thei sim ani invent bur omlo kan ti kha sana te chon kan in kal khuma amaro chu ani lo chuan khatiang khan zalen na kan in pe ma ni du thala du na nge ron chukte mo khatiang kha kan ni hloma wang khan chu tiang chu kan kal phung ani chuan kan soi tel le du chu phone te poitlai chuan man kan phala kol kan phala mo ka soyang kan hetlai kan kal phung hi travereti na ani lo amaro chu nizorama te po kan kal phung ang hi hanran don teila ti thelo chin tam taka omang mo ka tai mun kan ti te po arem chan zok ne te po ni nga mo en tinan phone te an kol mizoram te chu ni se song ka tiang te kha chuan ni ta se chuan kan dam doi te pon cha lu zung zung angem ti soi lo thei lo ani amaro chu khatia khan thei patop in film kur kan tuma chu tiang chu kan kal phung ani tin mani du na tak tak ne thinung ne ron kal te ani loma wangin warning chen ta kan pek thin chu hetlai rui lo le khatiang ti le khatiang man chhuak anom ka chuan hetlai mun hi warning om lawa in chhuat tir tur ani kan ti chu wan chuan hetlai mun ron du te po khan chen ta kai nei to chen tur ani lo chuan ro samain ho tir kha kan du lo ani tin hetlai muna kan not chhuak anom point hetlai mun na an cham zui kha kan rem ti lo chu ke ma ning kan thon mo emo an chung ten an roi ho le nge tur ani ti ni chu ke ma ni appoint mission
hian rules and regulation nge tak kan ne chung de chu kan soi bel ani a chuan kha tok in tin tlai chon ni tin tom ngot ani lem lo heta pen gym kan ne a mar chu tlaka tan thlin to no chon kita commercial gym mo khatiang commercial gym te po khan an kal thea chu chuan wa ni du lo ni a train an kala train kal lo te ponom boka kal lo te tan po heta workout theina kha thawa chu tiang te chu ni a tin he sin han ka soi to mobile phone te po man ngan phal ga ti kha mo tun la ya mi pa ngai rui lo ti lo tan po mobile phone tel lawa nom te chu har to ani mo chu wan chuan addiction kan faina ko nga hian nge har sa le zol ani hetiang access theilawan top te amara chu mandan tur te kanin shila mandan thiam dan te tin chen thalo te thla thlam ngam ti te khatiang khan zoi khanan ma ni khan mo phur na le zalen na siam kan du chu poimo ma addiction a hian nge poimo ber recovery and thil poimo ban yoma chu freedom le responsibility ni chu freedom zalen na kan nei lo ani mo khotla kan zalen lo in chunga po kan zalen lo ani wai me ten kan hlau reng kan oma chung te hlau reng kan oma mo chu tiang chu ni a tina dot le chon responsibility ni mo enge dikin nge mo phurna nei mo chung kwa po mo purna chete po kan nei thelo mo gas la tur point min ring zo thathum lo ni mo chan chu gas te kan lo shal meng ti ten lau chu tiang khop chuan mo phur nei kan nei lo ani chu tiang chuan enge kan freedom le zalen na le mo phur nei kan nei lo me ma khotla pe chon soi lo ko thana po ni a chungang chu etlai kan mo phurna kanin pe ma zalen na te po kanin pe phala kanin pe ma chu ti rol chon ma ni a chho te po kan rem ti lawa atul ni chon ge ni pon kan chho pu ni lo pon kha tiang khan an om rei to chon partner nein kha tiang khan zirin tiang khan lu han me ti emo kha tiang te khan an omani chu kan soi tumber chu in kal khumna bur ani lawatin enge recreational huni kan nei thina chang chon trip te kan kala Mysore Kerala ti te le khatiang kan kania kumari mo tiang kan tun kuma te po engo trip te chu kan tuma tiang kan enga tin summer weather asirin tui chen te futsal khel te khatiang kan shopping te sly MG road vela han kalti te mo khatiang kan zoi in socialize chau na mun po ni atin tlai kan van nei chu ai sel te po kan NG ni kan thei phot chuan khatiang kan kan tan tai train la lo stadium te po mi zo players mer thia tak te po kan nei zara te po kan enve thina ni tiang ti kha kan soi du chuan ni etlai hmuna hian minimum course kan tia chu ni za som ni thali chung ani chu thali chung nge ngai ni etlai hmun ron thleng to chuan ani lawa enge khami course zo lawa an ho le mo khatiang kha kan rem ti lawa chumi konga chuan fee te po kha enge keima ni tang chuan advance te pon kan la chu a thakhat na fee le a thali na fee kha ni thali nom zo to chuan an du na khan kan da enge tlai mun ain anonom tira tangin ani phone te pon be therenga chunga chuan an mani du na le an mani enge an mani du than nei kan za sak mani an du than namang yan ron tha se an du than namang ve ken ron siam tha se ti hi kan du pu ni ke ma nin kha ka soi ni sin ka soi zu control so pa tha ni lo mo an ma ni du than nang ron tha se chu ta chuan ma son na te pom chak ma amaro chu thali han hota hi chu an ngai me olawa ama chu kan ti luina po ni lo in chungte ne nanin rona tiang khan chungte nen anin ron na tangin chen chu kum khat chuang fe te to de kan oma rei lo ber po ta en thakwa ti borvel thari thakwa ti borvel te ni tawa kha tiang kha kan ni nok hlom thina ni amaro chu hetlai mun ron thres sual emo tumna nei lawa chungte bum emo ke ma ni min ron bum angchi te kha chu rei lo tak te po kha nom ve thawani chu ni atin kan soyang khan hetlai mun a chuan kan channel ko shan hi bel hi poimo ka ti ma ka pian thar tir hen ko shan nei poimo nei ka pian thar pu chu wa nei ga in ti chu kan hetlai kan zir tu na ber chu i recovery hi i suan hung zui na ani kan ti top me chu i suan hung zui na nen hena kal kop tur ani lo chuan kal rei thei lo ani etlai muna hen holistic program kan ti chu ril ru taksa le tharau
ti na kha ani me tin enge mi hring pum khat kan lo ni na kha ani me holistic chu kan kalphung holistic approach ania hetlai real rule lampang an ngai poimo a chu individual ate group therapy ate kan ti ani tin physical taksa fitness te po kan ngai poimo a te na thei to pangin kan exert te po kan la ka ngai poimo boka chu physical lampang ania tin spiritual lampang tharau lampang poi ka ngai poimo kan ngai poimo pui me ma ting chona kha tang tokin cholni piangin in khoma ko thana te po kula ta ya kan tanga tiang kan responsibility sang te po kan chela then chu ko san soi tu te khong ina zara committee member ra tel me te po hi no mani sub committee a tiang chuan khatianga an ta na kai lon poimo mani ti kha kan soi le boka tin so yang kan khatenga society zoi kan in aja chole na hi poimo ma chumi lai chu ni atin tiang khan nakin entiknia ma chon kan ma ni kan tha kan tho khuni ngai don tho ti hi ke ma ngai dan ni a chu wan chon in kho khira hun angai hun oma amaro chu tian ke ma ni a chon zoi in kan in tha dulani tiang khan ti ra chon sum le pai te po kol kan phal lawan beng te po kan freeze ti ra khatiang vek kha ni amaro chu thena chon ti kan ma ten lo son zela mo paisa te po in restrict ring khom ziom lo man thiam te po kan zira ngai chu nga chon paisa man thiam an zina turin ti khan account te po kan nei ti ra paisa te po an kol ve to ani khatiang khan amaro chu an din mun hatlai an process zirin le kai manin kan recommend dana zirin khatiang khan ni tin enting en kal le zel dan tur ti te po hi thil complicate me an ya chu an tinga ti lo promise zo te hi ni lawa chan chu thiam nei nang lo ngei lut zong tuina zong in nang lo chauh te ani thina ni chu wang chon an mahun hi chu it depends ya hen kan ngat to pa amar chu tai kan ngai poimo ber chu kan recovery hi kan priority kan ngai poimo ber turani ti hi ni kan addiction kan recovery kan ngai poimo chung chuan everything will take in place on the right time ti kan hana ni ahun taka thil chu lo thleng meang rui hlo kan hei chu chung chuan mo rui hlo ngeya malam kan pan chung chuan thil hi ahun taka alo thleng meng ti kan in hana ni entika nge kan threlo amaro chu rui lo tel len voin ni tluan liang mo ni khatalo ni chu ma lam kan pan zel voin ni zan kan mule atu ka lo thleng le mo amar chu hei kan unau te po kan hu chu ahun taka thil hi athleng cha chan me ani chu keima po experience ani chu wan chon pathiana in nga ngam na te po kan soi na sa ani chu ni atin group therapy khan soi le lokila group therapy hi kalpui kan omlo ning ka shemi zoram phei chuan hi kan program poimo te ban poimo ber tila soi sualom kan soi sualom lo chu A to Z in zir tir na ni top maya mo kan soeng kan personality character problem te tam to ni chunga chon thin rim na handle dan te mo chuan lungai na te mood swing kan ti te khatiang zong ti an ko pang mo an soi tong khan hetlai stages of addiction kan ti apo kan lungle na te khatiang an khor na te nem nan khan kan mang le ching khatiang te kha kan zir ber chu relapse to lo tu ren en ti nge ma kan la ang tu le to lo tu rian ma kan la ang ti kan zir ho na kan soi ho na khania then khatin ti kan an soya achak lo na po kha lo soi ve ati khan ke ma chau po ka lo ni hi ti nang communities kha kan nei ateng kan enge chung kwa chen hawang khan ti kan thil kan soi hawa kan thang ho chen ani chu poimo ne me ni ke ma moderator kan ni thin moderator in teng han topic ka honga tengan kami topic mangkhan kan sui china ni chu a to z thi ani top me tin 12 steps te po kan sira khateng khan tangkai tur hetlai rilu taksa le tharau lampang si sim kone kang khan kan kalpui ani ti kha kan sei du ani chu ani tin soyang kan hetlai mun hi a shom kan ti china chu le kalau rol o na ni thoma se a shom kati zok kan ti thina chu mi zong tan hian affordable lem lo ni ti kha kan sei do kan fi te etlai huna villa kan oma yang kan phai Bangalore phei chu amun cost of living sim hi lo tawa amaro chu kan etlai mun hi sum don na mun emo khatiang lok tu mati kha kan ni lo ani chu wang chuan enge amun te hi man te atawa chu mi zong tan chuan ani theilo ani ti ero chu keima ni pon kanin poma chu fi te pon kina minlo tuna ri chuan fi hi thlakata sing thum sanga ania chu enge
sarkar dana financial year hi kan mang ve chu mi chuan chu mi zir chuan le inflation a zirin fee te po hi kan san ve thina ni ti kha kan sei du ani tuna tundin mona ri chuan thakata sing thum sanga ani chu mi ba ka chuan in sen so na tur om chuan mani nan du chuan ding han pocket money te ke mani kan nei saka ting khan account kan nei tira ting han WhatsApp te an man na te ting han kim kan update ve ka ta chuan cheng khat po abibo tur ni lo ti hi ka ngai dan top bani chan chu ke mani ai poi kan lo experience ve to na thin bok ani chan chu tun mai kan nu ten paisa ten ron thona sang nga sing chu khat ting ten ron thona thil te hanan cha thil pani khat vel te min han leya anwa paisa zo to ten ti ringa ta accountability kha lo ni kan rehab lawm ve to na thina chu chuan e ru te po ani nga amar chu experience tang zelin thili angkim hi paisa chungchang phei chun kan transparent tur ani ti hi ka ngai dan ani tin hei ka soilan lo pai mo em chu kan nu hi hetlai mun kan nurse ani hetlai kan detox dam doi te engkim hi ama ku ta ve kan ni ke pon ka khoi pui lawa kan nu ku ta he lo ma engama medical emergency anga po ai kan nu hi oma ani lo chung ke ma ni po hian khateng khan doctor han phone han ko mai thei kha kan nei reng bu kan ni ti kha kan sei du ani khami chin deuh kha ani mai se Minlo thlirsak avangin ka lawm Holos Obed Edom chungchang hrechiang du tan Instagram khan Holos Obed Edom ti khan oma chu chuin lo en theanga ani lo pain hetlai hnuaya hian description hian hetlai Holos Obed Edom chungchang hrechiang du le Sofia du nei te tan number te po kan lo danga chu ta chuan biak thei kan ni ti kha kan sei le du ani Minlo thlirsak avangin ka lawm